Bonani sizwe sakithi eMzansi nibingelela uAli igeza la kaMgube eqenjini ama-SAP. Bafowethu ngicela ukudlulisa nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ngicela ukuxolisa kakhulu njengoba besinethembisile ukuthi i-album yama-SAP izoqala ukutholakala nge-27 ngoLwesihlanu. Bafowethu sithi yobe ngeke kusenzeka lokho ngesizathu sokuthi ke umongameli usememezele ukuthi ezweni lonke lakithi eMzansi ake sibe ne-lockdown ukuzama ukulwisana negciwane leli elihlasele le-coronavirus eluwubhubhane eliphazamisa yonke into. Ngaleyo ndlela-ke bafowethu asikwazi ukukhipha i-CD ngoba njengoba kune-lockdown nje abantu bazobe bevaleleke ngey'ndawo even nase-Fairtrust ngakhona ama-CD ngiyacabanga ukuthi kuzobe kuvaliwe, umsebenzi wethu besengaphakathi e-Fairtrust usasetshenzwa, so ngeke sikwazi ukuthi sibe nawo. Sizocela ukulinda kuze kudlule i-16 days le ebekiwe bese sinazisa-ke iy'nhlelo ukuthi kusuka manje kuzokwenzakani nge-CD yama-SAP. Kodwa khona siyathembisa ukuthi mhlawumbe kusukela kwe-25 kuya kwe-27 enyangeni ezoqalwa sobe sesinazo zonke iy'nhlelo sesikwazi ukunitshela into eqondile ukuthi i-CD yama-SAP yaphuma futhi iphuma nini. Bafowethu sixolisa kakhulu ngalokho okwenzekile, kungaphekwa amandla ethu akuyona intando yethu. Engingakusho nje njengamanje bafowethu asizameni ukuthi silandele yonke imiyalo abasiyalela yona izikhulu zethu ey'phethizwe, njengokuthi nje asisanithayizeni, siphindeni futhi sigqume, siy'kline, siy'thande ukuze leli gciwane lingabi nawo amandla ukuthi libhebhetheke ngale ndlela elibhebhetheka ngakhona. Ngithanda kakhulu ngigeza la kaMgube bafowethu, nakanjani izoza i-CD yama-SAP ngeke igcine ngokungaphumi, iyothi phela le nyanga esiyoyiqala iyobe isiphumile, sesisho sonke kamnandi sithi iveze. Ngiyabonga bafowethu, igeza la kaMgube leli. Danke.